Yes. The Deputy Minister for Tourism, Arts and Culture, Honorable Mark. Deputy Minister. Yes, sir. Arts, business. Now, Papa no be kasa wa ha. What's it? Kasi, o friend is. Kon kasi, meeting. It's meeting. Thank you. Ibijina ha, o me minister ta awa. Ye yen say ne adekase say adefefe say boso. Ye ja ono kwa say no kwa metina ha, yen asabi eni edwan, ye bijana. Na said you na yen sini ene enwom ho adwuma no enembo hwa president Kufuor Dubai wotumi pass the MBL ama wasan asema I art it's 4 years here yet me emra ekata creatives adwuma no sese samra le ba behwe emma bibia atoto yi emma sika afi adwuma ni mu ni nyina abesan asan nachi ama mijina kuma wood asase so aniti mesha mobam agina minister na mu say afi nkwa wi ube hu sesan whether in the cultural center whether in film industry ni mo ni nyina Dr. Muhammad Awa igina ho ne de adwuma ne ebesesa iti na de yenka aban esem bibiri yebeka yenua a otie ko mu ne a eyeke David yebeko na baso onyame hira no nka hu so say be a wakon ejana echi still what's it nana apia kobi a second they say when you yes I okay ki David ya Bible mfacha iti na bi a wuti memory film ya no a waja yo machi say ye hwe adwuma no yen so na bi a be free bia say nana apia kobi the second yes I do yes stars ne wadwuma ni mu no ene won a won won na ntew ya ntaba bi de hene no ba bia be free wo bia me je di say obegina machi Yakobon ka ho komo ho de nyansa na febu da bia wo da no na afeso a yenka se apapa na